Now, Akwaba and Faumbra Gun and Sem TVGH so. What friend me, Addo searching. Ko edi akoboga agisi nipa ni nyina egu baasim na soja fo ka mumununtumi ba ko tudi anim na ba ko edi akire na baas ne hyenfifin ansa ne yemotimi akọ aba eno kura no omukọ no yetimi ele ambush etutuo eboka anim ekunipa eprepre nipa edi ne ba ya ene bokontokwa ehyaase efiri enanano mo breso IGP police for cry yen twa jantu police dem da enne under John Mahama ya she police station ya she baby ya police for da IGP akoho ya tutuo de abo IGP no nyame ende di ne ho afofie anka etuo no kan no a anka wuye in fact that very day etuo kan police ni ba akon emo prai enti enne menyi ni da se ora tete yehunu IGP obetu ne nan se okoboko enye ne potam ne obi akokasa ene so police for MIA report or say look the people are now policing us because police for here is them and the nipa na ekura tu no enema bonten sophisticated weapons and no mukura e oboko enye ne potam ya ti listo na boat na poku enka one of John Mahama favorite am wa kire yen onipa ye John Mahama appointee a oso ono na supply tuo e wo bokum ye diku nipa enye me na me kan ye sa issue no a subject before the court and they will go and say it there but yenya listo na poku a ye NDC ni na oye John Mahama boy etra TV so e ka kire say Ora John Mahama appointed onipa ankosha small arms so say ono and the supply tuo edema entome ye de kontokwa e oboko na boko semi aya mafedi atrahye ababedu asantememu e ma me no ka say asantememu nsu kusasi hene a oho yakuno. Can you for once imagine say Anke Akuffo Addo president, Bawumia vice president, Nanki ye Kusasi for hene ewo Kumasi. Can you imagine ni ebesi wo my Ghana mu any and someone NDC for beka? Can you imagine say Akuffo Addo breso and ram throw Facebook say Akuffo Addo breso nanka ya school for mienu etu akuomo na enje kabonu besisa abire enje kabonu nkasai besisa abiri edu watch Kofi Asare won kasai besisa brei anyansafo a ewo Ghana na Akuffo Addo breso omo ne kasoma no odin no besi no mu bia nkasae ya ko school campus achi school for mienu agina ho abomu tuo pay akuomo besisa brei mi hu statement from Nagrat, mi hu statement from Nat, mi hu statement from CCT because oma ban and aba oma ban na aba and see no evil, hear no evil, talk no evil because and this wa ban mu and the peace council menti omonka and na asofo mpanifo any civil society for ye di Akuffo Addo atem nyina and obi aso wa ye din na eba ne sen ene abedu ba bia ye dui bokofo Kusasi for ene mamprusifoɔ bimobafoɔ ne konkonbafoɔ ne ade na me kan tokwa ehia anya no but yenya a reckless leader to say yera John Dramani Mahama why ye president pen na why ye commander in chief of the Ghana Armed Forces pen na onim nia oyemu bi enim because me the highest amako in terms of political leadership say me ye unit committee bi atwa na no won se do nti se obi ewu natural death say bi oyare no wu a eno eye nkaso watwa na no won se na mo se obi wu prematurely a say ya boni tuo ya won se kan ya ye ni sei obi achim no ko ene ye ka se watwa na wanya akwanhia ewu putupuru no ene ye ka se watwa na no won se do na efibria yera John Mahama eba aban mu no every week enipa nwu yanku nipa kura no ebia miensa enan enum etimi consult etimi kodu na the insecurity situation a ewo my Ghana mu no ehu ene se woni obi ye biribi na okaso onya obekun a ana se obon trene a me pa che betimi apanachew because etu a ewon krofo nsem ewo Ghana sisia no ehu pa etuo a ewon krofo nsem
ewo man mu sesia no ehu. And gradually Ghana is becoming a failed state. Because ene okọ up north a yenim se baby ti se boko. Enye ene na boko conflict e hyase ache. E date way back to Nkrumah Breso 1958 no nyina na conflict hyase ewo boko. In fact etimi kokra beyond Nkrumah. Ene didi mua aba besi ene. Na edie na aba ema fe die boko conflict yi ajinsem. Edie ne ba ya afe die ne ye kunipa tochum ewo boko. In fact, I'm even told say cases are yen report to ha no more than that because enekwa the do stage a ye kunipa ni bi kura no a yen report it. Ye won crofo boko each and every day amoma a report and ye ma ekoso. And some of us me ayana me pese me kan wasen bebre because obi anim say ye ho asi wo say ye be adwuma boy Dr. Mahmoud Bawumia and ye nim propaganda and crofo ye ti Bawumia e was sa enclave no. And sometimes one you careful no one cancel no one can yi pa ye crofo be ka kujana bia ka say Bawumia kra na asoma ye say ye ma me ka ensem a ye ka no ntia na me ye careful say boko ensensem no eba. But near air koso no ama ene school ni ewo dormitory na enipa agbawura school dem ho na ya che enkola ni mienu agyina ho na ya ditu asiom so pe ni abomutuo na ya se adwane ko ene so bi betimi atu kwan fi bok ma ye hunu sunsia eda MPP ani NDC for entem obi kasa eden tokwaba obi kasa ejojo entokwa onyansani kasa ejojo ntokwa yesi wo to sekan edi hyenyansani nsemu a odedo afuo eme no baiba na nkrofonya bidi na moto sekan de hye kwase nsemu odidi ewu enti obi ano kwase ano di ewu kwase ano de ntokwa ba benyansani ano ejojo ntokwa onandi sifo se otumfo mrem na yenkoso agoboko ntokwa Sandis ni bia wantimi anka senti ankwase asema Kevin Taylor ditia otumfo a obeka so otumfo nkoso boboko ntokwa na ndisi ni no abodam moti ho muni so otumfo ye dipatitire wo mayimu a asam no ato apentia yetumi sufura no Kevin Taylor jimini wei ati ho dina tem and otumfo ni Kevin Taylor ha na yedi papa asam no otumfo Kevin Taylor ka ti otumfo asam no Kevin Taylor ka tire o chehene David, me. Nyansani bi free NDC bi wa na be condemn saade no. Na nya NDC for na nyansani bi wa NDC every NDC me condemn saade no. Ya nya bi. Wo mu na wo di National Security Board ho ban. Edu di ade de so wo so tumfo ho. Wo ye nyansani a obetima koso bokontokwa. Otumfo na ye run ne. Ye down. Ye nya from head to toe. Ye nya nyansani bi wa NDC mu. O kan say am condemn de Kevin Taylor. O kan say that could me be ha be kan say obia when it just say you run your tune for down, be a winning answer. Because for contribution to Ghana. Yeah, IMF, John Mahama, Echo IMF 2015. IMF for say, yeah, fam mount. Because I'm hearing any mudia, which I'm hearing a record on him say, Papa, you discay manual. It took a tune for and a soko. And about to hunt and summoning to Quanadot. Nay, I said that Bonipa the Sanipa. Na usekrobia sante kotoko hene no do a chinate na yenyina tem. In fact every fiber wo my Ghana mu a e protect your money bia no yeni atem yedi shake sharabutu atem yedi o chihina atem am se ni papa man se Kevin Taylor